mfowethu akumnandi ukuthi ingane oyizala ngowe-industry ichaphe omngami abawomngami babize ngomahosha yangizwa ngikuzwa kahle athi omunye useCape Town omunye usendaweni ethise isho abantu engabafica mina bengakaze bethinta umuntu emzini kababa yangizwa and then ngaphinda futhi ngoba isinqumo kufanele ngisithathe kufanele mina ngivumbuke ngaphandle komuzwa wompungosi mayithi uyaphuma ngemoto ngithi mina akusaledwa phakathi kwethu yangizwa kodwa ngizange ngikwenza lokho ngifuna mina ukuhlambulukela izinto eyijulileyo nakhona ngiyayibhaza ngiyivezile kodwa uthe mayiganwa ngathi isinqumo sokumhlonipha uphisi lo weBhinqa Nation edlala ngalo lesithathu ngo-3 or ngo-4 kwi-Mark G and Podcast Network yayinsizwa lapha nakenza umsebenzi omkhulu omuhle ngokusilethela i-entertainment lapha ku-YouTube ngenhlobo zama-shows ahlukahlukene la kule show bekukhona kungizwe uSiyameza nensizwa lapha umhla ka-1 bekukhulunywa ngokuningi is over 1 hour maybe 30 minutes ngaphezulu uzoyibuka nje ujabule lapho oqosha khona ufunda lapho ufunda khona lapha ke ngikulo piece lo kuningi ukukhulumekile lapha ngikulo piece lo ovezwa ungizwe for amacunga ngiyacabanga mhlawumbe ungizwe noKhuzana kukhona lapho aba right khona maybe kukhona lapho kusamele belungise khona kodwa okumele abantu bekwazi bekukhumbule bekunderstand angeke kusaphinde kube nomuntu oyoxhaphaza uKhuzana akekho umuntu uyophinde agcwaneke uKhuzana achachaze ahambe ekhanda laKhuzana akhuluma noma yini ayithanda including onotha including ongizwe including nabo bonke abantu abakhanda ama-profile abo ko-TikTok ekhuluma ngoKhuzana bembiza ngaphansi kwey'daba zikamawakhe besho noma yini abayithandayo njengoba sikwazi ukwenza i-content siyenze ku-YouTube lokho siqoshisa umuntu onga-understand ukuthi kwenzakalani ungizwe siyazi ukuthi wayiphila noKhuzana isikhathi eside ungizwe wadlala indima enkulu emsebenzini kaKhuzana kuningi okuhle ongizwe akubonayo kumaskanda nakuKhuzana nabanye abaculi futhi ungizwe ungomunye wabantu owaqala umncintiswano phakathi kaKhuzana noMthandeni uMthandeni wafika kamuva ungizwe abona i-potential ukuthi lezi zinto mangancokisana khona ubuhle okuyowenzeka egemini kwamaskandi njengoba uba omgqomeni ke nomtshengise right kodwa-ke angesivume thina ukuthi kube nento lapho khona umuntu ozozuza i-victim ezochuza into emphatha kabi yena umuntu akhohlwe izinto ayeyikhuluma ziningabi izinto ayikhuluma ngoKhuzana ezibuhlungu waqala no-2019 uKhuzana wakhansela umcimbi wakhe waze wabhala iposter lapha ukuthi uyikhanselile uKhuzana uye ubhala ukhansela yabona wathi kunecala elavula against uKhuzana angazi ingane kanjani uKhuzana kuningi wathi ukuthwele ngogogo wakhe lento yokuthwala yadukiswa uyumizwa angeke sesingene sesijula ukuthi ukukhuluma kwathi kodwa kungizwe gcina usuku angazozenza i-victim yabo ukuthi usangathi uyi-victim ngiyazi ukuthi lo muntu aphila nawo ukwahle uyi-victim vele i-victim mentality muhle kakhulu kulo mfo aphilisana naye vele ungizwe kodwa nje asifuni ukugubha kakhulu izinto kodwa-ke akusenanto eyokukhuluma enixhaphaza uKhuzana ufike umxabisa nabantu lokho nanikwenza ekuqaleni njengamanje zisha ngengoma okwazi ukustrinywa kakhulu uyastrinywa okwazi ukuduma uyaduma kodwa-ke le show le akube yishow ezofundisa iBhinqa Nation futhi sisize kube nezinto ey'thize ezizokhulisa abantu kodwa nje leli lokuthi mhlawumbe abantu abexhaphaza uKhuzana lonto angeke isenzeke ababesaba ngaleso sikhathi ukuvela bezokhuluma babesaba nabo ngoba babecindezela kwakunesystem le system engasinawo amandla engeke isakwenza lokho le system eyayicreate ukuthi kuzoba nomuntu ozocindezela akusizwe ukuthi ama-comment abethini under le uma-ke sifunda-ke ama-comment-ke khona laphana-ke ku-Facebook page abethi yena thube lihle zikode angazi noma ngifuna ukuthi-ke wayekunquma wena umgodi kwakumnandi wena uma uthi uthwele ngogogo wakhe uwena wamqala uma uthi uyehla kanjalo uyakubani ukubhayeka mzomuntu uthi kodwa nje likhulile ichunu futhi ubudoda balo buningi waqhubeka khona uMakosi Sibongo wathi wena asempezele igama elibuhlungu
ngeke ulunge impilo yakho yonke. Ngidabula abazali bakho abathi mabezala bathi bazele indoda kanti bazele westaff hlukana futhi sephutha amalema basothi kusho ukuthi le broadcast yenzelwe lensizwa yasemandaba kodwa ke ukuba lokukhuzane waqhubeka lapha athi inkosi Nkosi wathi hayi suka uyazenzisa lo tata uthanda i-spotlight mvanje uyakhumbula udlala ngomama abantu ebhanoyini futhi khona into eyenzeka lapho ubani lo uNtumiso Ndovela akusiwe lo wathi uthwele umbuzo wonke amagama uZulusilungile washaya kwazwela umuntu omkhulu ke yiwo abakhomenti ke ambala ke siwathole lapha.